برنامه خوش تماشاوان هجا و دست بکن برنامه خوش دیسا جوارات تندرستی که باش و دمکی خوش وراد خازم از این رو برنامه خود کدناوی و آنالیز کردن مجار روزانه دا برنامه که نو بالکش وراد صاحبش کش بکن مجار برنامه همه این رو جبو گل کرد و باکورا کردستان آلترناتیف پیوسته آنا همه به مجار دا گم مهوان خواه جوارا پیشکش بکن آرمان جاوه برنامه همه کج باکورا کردستان و لسر و خیانت یا که مزن ولایت که سیاسی و هیا دوی اوره چرا سر کردن همه سر به باکون جبر به یکی همه به مجارده به روشنبیر و آکادمیسیان کرد به برنامه جور به جور دا سر و نقاش بکن و حل بدن که چرا سری که ببینن آنها میوان ما هجا و سیاست مدار و نویسکار کرد عمر عزمن به رمان خواهی گرانبها ده جمعه قالا مجاره بکن همه دوی برنامه دا و لسر باکورا کردستانه و سر خیانت و سیاست آلترناتیف هنک مجاره دنیا گرینگ و دیگر میوان خواه آگاداری بدن و براستی همه وی مجاره دا به گلک در دور کردان برنامه دین داشتی و نقاش بکن و پیشیت و برنامه دیجا مجوارا گوته بو نه هم میوان خواهی هجا و کک عمر و سلاو بکن هم بخیر هاتنه و برز عمر ازمن برنامه همه زور سپاس برای دلال زور سپاس جوارا آمده کار تلویزیون آورا سپاس جوارا آجی که بله و از خواستم بحثا نوچه که نوج و مها مجداره ده چبو ادارا بکم تماشاوان هجا ایرو بیستوی مجداره و 47 سال بره بیستوی مجداره سلوگر شهادت شهید نمر و فرید اوزونه و هر بله گر هون بپرسن واته بیستوی و مجداره چیه و جبو ما کردان روزا که رشب راستی ده بیستوی مجداره 1978 دا فرید اوزون لآلیه هیزن تاری و جعالیه اندام پککه و به هوانه هات قتل کرن کشتنا فرید اوزون دربه که مازن لتکشینا سرخبونا کردستان دا جنه تنه و ریخستنا و دنگ کوا و همیان دا و جبروی پشت قتل کرن فرید اوزون ام دکارم ببیجین کوه دمه حتی نهاج روشنبیر کرد سروک پارتیان هنرمند چالاکوان پارتیان گندی و خباتکار کرد یک بو یک تنه کشتن هزن کولونیالیست بر هر آوای حب دادن که تکشینا سرخبونا کردستان به تبسپینه یک جوان هری گرنجی به دست کردان دا کشتنا قرکرنا کردانه او دولت بچید که و دست دا پگکه و حتی روژا ایرو حتی اوهاتیه هیچ بردوام تکشی یعنی به دست کردان دا هات نکشتن جبروه یکی دا حتی نها کچ و خورتن کردان به همان ربانزن تن قتل کرن ناوه ویجی و لسر ناوه کردان قرکرنا کردان چون مهش گوتیجی که او ایدی تشتکی نینه او الحول او لاوه کردان یعنی لهنگ و هاتن قتل کرن و روزه که دیروکا کردستان به جهه خواه و به قیمت خواه بگیرن اموان و حمیان رزدار به بیرتینن بلا روحوان شاد به بلا سر گله کرسابه و برای که اومد درود خازی و سر فرید اوزون کرتی تشکی بیجی یعنی از به دلگرمی میرخواسته که وقت فرید اوزون به بیرتینم بجنا خال بد خوردکم مخواب من فرید اوزون رو برو ندید لی من نابوید بیست گله که آنها دوست حوال من هنه دما داده کوی دا پیرا حوالی کرنه درباره فرید اوزون دا گله که آگاهی دانه من شهید کرنه فرید اوزون به باکور کردستانه باورم جنایت پککه دویمین بو
دست پی که دا مصطفی چامله بل لآگریه پیشکه فرید اوزون چامله بل سالا که پیشته وی هاته کشتن نه صابو اشاش پیشکه فرید اوزون کشتن بله فرید اوزون söyle ki çava söyle tizani salı şisti şu var Rönesans'a Bakırı Kürdistan'ı az dikarum bejemle söyle ki dest pekir avukat Faik Bucak Tamezreneru Seroke Parti Demokratik Kürdistan bu kesayetin vak Kemal Badili Ramzi Bucak bir coğrafyayda bu Kabarta Kürdayeti meşandı bu Necmettin Büyükkaya Ferit Uzun ama şahsiyetana lüseyre ki çirüzke tevgera milleti Kürt ve kıstı bu dest pekida Pişa zeyde bu Mehmet Uzun Paşa Uzun havalı meytin gel ki anacı az dolu söyle ki bu ne do az bu mahkeme havalı ki bana bu amçı bunu ne kuştina Ferit Uzun ne tesadüf bu devlet Kürt söylek armanç girdi bu söyle ki de dinamik her Kürt ki bu Ferit Uzun به دست PKK şehit kirin. Henek demin faili ne diyare fail diyare. Eşkere bir itiraf kirine. Ya diyemin Mustafa Çamlı bel bu. Bu bora mesaj amin. Diro kavil na verdi kız. Mustafa Çamlı belci la agiriye ya ki vak emsal Ferit Uzun bu. Agiriye hatta sale hafte u pencan ona ben bandora faşist adam bu. Mustafa Çamlı bel peşenge tevgera şoraşker dikir. Tevgera Kürt. Ve diyemin ev şehit kirin az bavarım kujeri vizi belay boksora ki Türk ve milli Çık Salman, Seraceti Salman bu. İşte şehit kirin abi ki bu kavbeti bu alayı askeriye. Avcıya yani İran akce fakat yani acı rast. Bana aynı zaman tıkazın ve sizce kara beşerim. İşte çıkır Cardın da söyle ki da şerri aşireta bucak alı tarkısın. Despek ya da gotun bucaka Ferit Uzun kuşya. Ene galigiri siyaset edin tabi hizmet Ferit Uzun kedin nafi şerri. Karasatı mezin teda hatın afirandır. Az bir alvır beyelim. 2008'da doza PKK'ya söyle ki Hilvan'ı hindom dikir. Dadgahı da. DGM'de Dadgah Devlet Güvenlik Mahkemesi de gotu. Dadgah Avlakariya devleti. Zalan ve temeli İmralı bu. Dozgari DGM'yi bir talimatı dozgari İmralı ra dışına kutu ve ifade de zalan bigirin. İfade khada ve hat bejamin ifade bir khand. Ve damadabı rozname Türkacı nivîsandin. Min not kurt. Dibêje ku fikra komara demokratik di salê heftê da serê me de jî girtibû. Ev aşîretê ku me pêra şer kirin li dijî komara demokratik astengiyê mezin bûn. Ez bi zanetî êrişê ser wan mikirin hevalê xwe. Dibê ji vêya meriv encam derbixîne belê. Ez cardin mêrxasekî netewperwerekî pêşengekî wek Ferit Uzun Mustafa Çamlı bel bi rêzgirtî bi bîrtînim bejna xwalber wan her du ewladê Kurd xwar dikim. Mesela burada belê. Belê warin ser şeyim ser mijara xwe û niha wê car ez bêjim wê meha mijdarê da tiştekî girîng û cîhanê çêbû ez dixwazim ser wê û baxibim. Sehraya Rojava vekî koloniya daviya Afrikayê tê naskirin. Koloniya Mexribê yani ya Fasê ew gelê wê yekane û gelê û Afrikayê û weke Kurdistanê hin serxebûna xwe û dest nexistiye. Rûberê wê nêzîkî heft qatî Kurdistanê ye lê jimara wê nîva parêzgeha hewlêrê nîne yani em bêjin 600,000 kes li wê welatê dijî wê meha mehê konseya ehleviya û netewaya yekbûyî li ser siberûja wê welatê biryarekî bi niqaş derxist mafê otonomiyê wê me bidene wan
ل نتوه یک بویدا نونر سحره روژاوه هرما عدیسا پولوسری او سالان او شرط کجبو ولاته خواه راگاه هم که اوج سرخبون تام کمتر تشه که قبول نکن هویدارم که نوچه وها ببین نمونه جبو سرخبون تواهی یا کرد و کردستان دوی کرد سرخبون کمتر تشه که قبول نکن سهارا باشور 600,000 کرد سر 50 میلیون دانه بله نه هر روز بویر نو رجالات ناوین کردستان و جهان و لزب و راستی دقیقه من لنای قبول کردن که کرد هنجی باکورا کردستان به آلترناتیفن و نه خالا همین خالا بالکش او کوله او پیواجیا که هنج داخویانی اجالان آدل 27 شباط ای سال دا نهاتی اشکره کرن بله یعنی اشکره و خیانته دولت دا نایا پیواجیا که تسلیم بونا به شرط و مرجانج بو کردانه پلان آن استراتژیات ترکیه به ترور بیجن آرمانج دیگه که کومین کرد لبا کور و روژاوای کردستان جا هوله راکن هر وها پلانه که جبو آسمیله کرن و ترکیرنا کردان بکن شما ایرو کردستان لبا کورا کردستان براستی سیاسته که وسا دچه که کرد شما به آلترناتیفن تایبتی آلترناتیف پیوی شما پیویسته لها جبر که شهر لباکورا کردستان که قاشول هیرا پککه هاتیه دست بکرم به راستی 45 سالم به هوکاری دولت ترک و بردوام دیگه ده 45 سال ده یک پارتیج مترک آخا کردستان آزاد نکریه جبر که وان جبو دولت ترک شرط کرن نه جبو کردستانه آرمانج او بکو کردن چالاک او سرهلدر ورن قتل کرن دوره یه مایی بیزار بکن داویه داوان نچار بکن و تسلیم ببین وان او سیاست قسمی براستی به جهانیه جبرویه که ده سیاست سرخبونه یا باکورا کردستان دا والهیه که گرینگ در کت یه حوله جبر که هیزک آلترناتیف توده دولت و اجالان پولیتکای خواه دلخوازی دمشین جبر که کردستان آلترناتیف که کردان تونه او براستی و ضراره که او مزنه جبو کردانه نه جبو پاراستنا برجواندیان نتوی کرد دور روشنبیر نویسکار پیشساز آکادمیسین کرد سیاست و استراتژی آلترناتیو پیشکش بکن دا کجا هر وارد پوزیسیونه که خوردتر به دست بخن به ناو دا سیاست دیپلماتیک این که دا آرمانجا وان پاراستنا برجواندی کردستان و به دست خستنا پشگیریا ناو نتویه نه هم بیجن براستی جبوه که به میلیون کرد کجا کردستان و همجی به دروایی ولات آنگوش دیاسپورای دجین یعنی درواییش خواه میلیونان درواییشی که سر میلیون آنجا اروپای تونس سر 2 میلیون کرد هنه دیاسپورای دجین دوی سیاست یک آلترناتیو پیش بخیم به ای کجا پارتی ریخستن آنجی برجواندی خواه یک کسانه جدا بخن بله ایرو نه کردستان نه باکورا کردستان نه جی دیاسپورای نکارن هیچ یک آلترناتیو بخن بچکن جبر که یکیتی و رغستن وان براستی یه هنه بهزن پککه و دولت ترک تواهی ناخوازن هیچ یک آلترناتیو وصا درکه به حوله جبر ویه که اول سر هر جورا خواپاندن دره و گفا کردان دخن سیاست مده و روشنبیرین باکورا کردستان 40 سالن لسر پککه نقاش و رخرین دکن او چیزه که خرابی نباشه لیبله اشکره که تنه آخافتن بشکره که کردستان چارسر نکه جنها و پی و دوه ام لسر تشته که ام بکن جبو آفراندنا هیچه که آلترناتیف
و دیتنا چارەسەریە که باخبن و بخەبتن نها که من از خازم به جوارا بیجم نها گل کرد و باکورا کردستان پیوستیا هیچ آلترناتیو هیا فایده این هیچ آلترناتیو و چیه و گرنگیا و جو کردان چیه کرم که سپاس یکو نه باری بسیار دریج بو از دست که دا دست بکم یعنی جبو سهرای روزاوا ستاتو قزنج کرد دفت زیرا چه بون جبو ملت کرد چرا چه نبون از دکارم سه سدما دست نشان بکن نه تنه پکه که یک به دولت امپریال با گریداینه او دولت که لپولیتیکا دنیا حکم دکن نه دخواستن در روزلت ناوراست ملت که اوتوکتون خواهی رومت و شرکر ببه خواهی دولت باورم برجواندی وان داد بم پیکرین که با کد شهر یکمین دا مثلا ترک ارتش عثمانی 1918 دا تک چو پیمان موندروس امضا کرن ارتش خواه بلا کرن لی کرده گو ندانه حتی سیو دنیا به انگلیز را شهر کرن یعنی اخواست بدومت بون نه خواستن که هزه که بیانی لسان آخوان ببا باندوردار اویا bu sedem ku devlet emperyal ne iştim kurdu ve devlet. Sedeme yekem evu. Sedeme düyemin maruf dikara beja diroku sosyolojiya kurdan daye. Dirok. Yani bu korman 1830 da bu. Sivçendan daye militiya Kürdistan'ı jole rahat be. Beş devleti milli yani Kürdistan. Militiya mesela İskenderun heye. Ve baban heye, militiya Hakkari heye. Militiya Botan heye. Bedinan heye. Hami devletin. Ve deme Dinav Türkiye'de devlet militi tene. Biz Aka Osmani'de. O tüm milletçi bu kası Kürda Kürdine de Osmaniye'de. Şevirmende Paşa Ivan, Şurayı Devlet, Evak Şerif Paşa diplomat evan hamici Kürdistan eteni. Yani bürokrasi leşkeriye Osmanlı da Hacmara Kürda ya millet edin zedetir. Pişti ku Mahmud-i Düyamin Davil devleti milititine desit sal Bakürü Kürdistan'ı taybeti valahi çedbe. Serberedayı çedbe. Türkiye'nin başı boşluk. Her aşirat dikebe be bandora kha ferabike ve aşiret edin rat keleşer. Her şey hıtiyak tarikat ekid kebabın bandora serok aşireki. Tevlehebi çeydi be dinamiki Kürda khirabdı be. Hatta şerre yekemin. Şerre yekemin jimukot be. Devlet emperyal rat kemin şer. O şert ise yemin ne ittifakıya Kürda'ya. Binere Serhildan Kulbakuri Kürdistan çe buna de peşengiya dinamiki Kürdan'a bu gor sosyolojiyene aristokrasiya dini Şeyh Ubeydullah Neyri hatta dersimi peşengi dike avya fenomenek sosyolojike ne tane Kürdistan'ı ne cevatı kutte da sınıfı burjuvazi tene be burjuva Asya Afrika devleti Latin aristokrasiya dini parasına millet, misyona parasına millet hildigire serkoy. Yani Rasya Keylo, erişe ki bıçak gönde Aleviya, Seyid evi, Pir evi, herkesi zedetir, mesuliyete parasına gönde hildigire keko. Millet Kürci bir avay, misyona khaninaci. Lejibok devleti emperyal nakhasına devleti Kürci ve alikariya devleti dagilker kerine tek çüne. 1960 şu var kesayetin ekspert o sınıfın perverdekiri dinamike bir Türkiye'nin orta tabaka sınıfın navenda yen perverdekiri misyona sınıfa burjuvazi el girtin tabgar dest bekirin. Bir taybeti sale hafta hatta açtı. Nav 10 sala da bir milyona Kürt habun serlinga.
شاردریه آمده باتمانه آگیری کتن دست کردپروره به میتینگ چرت بون رخصتن کرد 12 هفون به هفته را رقابت وان هبوله ده دوز ملی را اتفاق کرد چرا ترکیه شاد آمده 100,000 insan erişi balafırkhane kir Türkiye Diyarbakır kirin der Şaraderiya da ittifak dikirin Dinav rekısını kurda Kenan Evren birani ne kadar dıbecek ku parasına kadar ciddi Sedemi Cunta donzir iloni dıbecek elçun batmanı Şaraderi batmanı ne at peşvazili men nekir Dıbe min şan duyji ne at Azıbirin Diyarbakır'ı Şaraderi bir hat be mütenazı hadikir Debe rozelat Türkiye jiddet çubu. Eğer me darbe nekiram evi deberi vanda dikir. Pişti ku junta xwe tahkim kir. Bi gor min gelekî doküment, agahi, belge arşiva min de hene. PKK taybeti hat bicîkirin. Yani dihindir de hat bicîkirin. Bakırı Kurdistan'ı. Binerin Diroka Türkiye binerin 1920 yan 21 az şaşlarım. Şimdi Mustafa Kemal Radvejin Ab Mustafa Sopivana hatına kuştun. Şimdi Bakü gene 3,000 Kızıl Ordu bu gol peymanı var Ankara. İhtimal heye. Hem ne karibim pe 3,000 leşkeri Kızıl Ordu var. Hem cevabı bende sılatar. Pali Rıfkı Atay Şevket Süreyya Aydemir dibecek ku dibe mecliye Mustafa Kemal televizi kir partiye ki komünist god damazinin ma partiye ki komünist damazrand god bela xabat evi dibin kontrola erkan artış şebe genel kurmay ödemi merkez komutanlığı yani Abzerban'dan ha bu yak sale Conta hafte yeki da az şagird bum ve demin mafrimine kandini hat kadar kirin az pişti hafte uçara hafte uçara mütesfir Mustafa kir Demistan'ın ve demin İstanbul'u Kasra Çandı Kültür Sarayı atça utandım keştiye ki mezin Marmaray hat be avkırın kirin şöleşkera solcuya işte çand sal dadga devam kır ku Dinav devleti de hezeki tarih Avruhan'dı bu keşti Av şavat man derkısı bu yani de zemini siyaseti de rekısını koy cibici kirin Av proje İngiliz adı dest bekiriye yani çava dest beka serçala nozda da grabe evet da Karayip ve da koloni dest bir sereldan edikin İngiliz dibecin kesi nişteci kesi ku şahsiyeti on lavaz perverde bikin serok rekısına model komara Türk proje ki İngiliz anı dest bekeda bu gorban atya onundur biz junta 1908'de hammi akılmend Kürt, siyasetmedar Kürt, Ravşanbir Kürt hatın bebandol kirin, hatın zindan kirin, hatın sürgün kirin. Hemen demeda, demaku bandora xwaydi lavaz bikin, rejim bebe sivil, özal dest bebike, proje PKK hat dest bekirin. Özalan ji beryaviyle Suriye bizi kiri bu. Jiboku Dinavera her çar devleti dagilker da konsepta dış Kürt heye. Ne noye. Stal 1934 verda. Sento, Saato, Sadapat, Pakt hatına amadaki. Her çar devleti dagilker tabi İngilizistan. Bizi Pakistan ciddi bizi kirine. Yani jiboku ban devletana eğer akavi teke ve metrci به همدورا تفی کردن بچه آوید که به مدرسه پرسکره که کرد هایه یعنی بانا پیمان دیش کرد بود ایجا پرسه که شهر سار هات قداندن او پاکتانه ایدی میشون خواهند کرن ده دوسه دا پکه که هات دیجی کرن حمل روزاوای کردستانه حمل باشوری کردستانه هم روزلات کردستانه پکه که رخصن خواه با کرد o medya ki bxase medya
devlet esas kır. Sere çekdari esas kır. Ve teknolojiye satelit ya eroin da hatta bu lüpüşler rekısına ki devlete ki tinebe yani hezeki nav devleti tinebe ne mümkün ki rekısına ki sere çekdari mümeşine. Abi ya rastı ki yani. Ziboku sere çekdari lojistik, ikmal, İyaşe, cebirkhane, istihbarat dıkazı. Gelo, abza gündiye Kürt, endamezyenleri o nastikin. Jenerasyona medabun. Em hami perverdekiri bun, ev ne perverdekiri bun. Jimalbat-ı lavazatı bun, fakir, fukara bun. Didesti vanda dezgetine bun. Mesela rekhistini Kürt, hami, pesekâve demi, kaba, rızgari, kuk, vaşanı van hebun. Vaşankhane van hebun. روزنامه وان هبون کووار وان هبون اپکه تن هبون وقت دوری سال گنده دیگریان نان پنیر برار دکرین تکثیر ماکینسی کی زدبستانه کی شیلان دبون بله بو که خواب بوی چاپ دکرین کلو امر خستنا بچه هوای ناب دمکی کرتا هرچه پرچه کردستان دا شاق ودا medya eki bıkası medya devleti hattı tarkısın şevirmende bak Yalçın Küçük Doğu Perinçek Zivara şevirmendi kirin peşengi kirin abi ya kako proje devleti ya yak ziboku dinamika harabı ki yani çava Ferit Uzun Mustafa Samlıbel Bere Cuntay hatın şehit kirin dura bere çeki hadan kurda biro eğer muhasebe ki rastakın betakirin gel o kurda bir birinci bir yak salıda şu anda kır çıkacak kurt ayı beşi 150,000 evladı kovandak bakası bir zindana da rızant 10 milyon insan hemen koçaber bu İroç'ı be Armanca khat be ruhand netev devlet federasyon otonomi mafet çandi jeder ve sosyoloji bigirin bir devlet cevaplara hem girtin çebik başa peki ab karasatı şey bu ab komkuji şey bun ab mal kharabi mesulevi kiye bukhaya başa mafet hayat düzardın siyaset peki eğer tu neyse sakın İro devlete dağ ker duhaza jardın ezalan bakın av nişan bakın temsilkar abi ya jibo milleti Kürt Rusya ki bir taybeti jibo siyasetvanı Kürt ki konkursiyak çebiya az bende ko evi dikim rozeki arasay dadgah ki nav devleti bibe ab konkursiyan jibo ko gel ki ispat evi ana delil evi ana ko Arman cevan ki işte ab proje aliye devlet informal Hatya avakirin devlet iro formerci le khadi derdi kebe bedperçari vi ceza ne giriyor devlet atıkça bedperçari zibi konkuji tabi konser PKK zinaf vi 150,000 kese da 3,000 zarukane 12 sali temen evan hatta 16 sali ne zaruk masumun ne khadi ehliyeta bicat girtine ne dünya her deri müsaye. Kuştuna zaruka ne bu kod konsepta ku devlet devlet diye terörü şerdikim. Ne de navida tenir kandın. Ne PKK şerri azadi. Navida cinayet kandın. 3,000 zaruk Kürt kay divan nüfus eda eşkerane. PKK arası içe giriyor. Devlet eci kuştuya. Deve devlet atık ku Rebebeliya PKK dadgah ki vak Nürnberg'de varım darizandın. Min 2024'da avya nivîsand sala borî Tugaya Jandarmaya Antalya derbarê me de gilî kir. Doz hat vekirin. Min belge dokümanê xwe pêşkêşê mahkemê kir berayet kirt min. Lê avya keko karê siyasetvan ye. Dibe partî heyî evî komkujiya zarokan bixin bername peşkeşe raya girse dünyayı bikin. İro nebe sıbey nebe 10 sal nebe 20 sal. Vaki demderbasi tınaz. Buriri zaman Haşimi divan sücada tına binerin. Devlete Almanya beri 5 sala
200 میلیارد اورو جزا دا جبوکو 1900 دیان دا koloniki Afrika'yı da komkucu çekiliyor. Sen çend sal dura. Deve ev bari hangi lesen pişta devlet ebe. Nasıl bu ku az varım persiyara tetese. Lesen ver şey deve malum çibike. Siyaset bir havayı. Böyle damazlandı. Bir 6 salı davında az gele ki Xabata alternatif şeklin era bu şahit. Min nafsen de habata cici girdi. Şeklin habernamada. Min uzatı derkız ku zemini bengah siyaseti ji tarafı devleta kur ve bi dest PKK hatiye dagir kirin. Hatta ku ev dagiri hebe hem de legal hem illegal da dagir kiriyor. Ev çenabe. Yani çava vakşeri çektarit valata do aline her do ali diyek navendeki de kontrol dibin vak mıknatıs ki çava do aliyi viye. Dama cisme ki datini dervay her do aliya ciye ki de naçe. Dibe dervay vi mıknatısı rekısına ki rastekin pluralist rava modernist bete damazlandır. O husumeti peşkeşi devleti o PKK biken. Ziboku maskevici hatiye abitin ben hele az iro böyle bir bername min televizyonu Türk'a dişopant. Haber Türk Nekci Ava Kemalist Ahiye Halk TV Kurtayı çi dibêjin zanî analîstê wan. Dibên devlet mecbûr e ku bi Öcalan ra têkilî çê bike. Ji bo ku Bakurê Sûriyê da devlet çê dibe divê. Eşkera. O hêlî çik bû navê wî berpirsê kesekî. Ew jî berê me yekî bîda wî bela bû diyar kir ku got ne em biyana ger ne em biyana li Bakur û Rojava Sûriyê Federasyon çê dibû me aslen kir. Öcalan jî eşkera dibêje. Vîdeo wî bela bûn. Öcalan got ku birê petrolê sînorê gümrükê hemî radestê devleta merkezî bikin beşdarê Selefiya bibin, rejima Şamê bibin. Rejima Şamê kî ne? Xwedî referansa Selefî ne? Referansa Selefî çi ye? Xwedî referansa Darul Harb e. Darul Harb çi ye? Dibe kesê ku bir baweriyê Muhammed bin Abdülvehhab kabul neke qetla wî helal e. Dibe heta dünya ava be. Ger dünya bu gor hadîs-i Kur'anê ney birêvebirin şer devam betbe. Başa Dürzi, Alevi, Kürt bi çi awayî entegrasyon çê dikin bi vê referansera bi gor min ev ya proje devleta Tirkiye. Çira li wê komkujî dixwaze. Yani eğer entegre sistemê bibin ji sedî sed tê zanîn ku komkujî çê dibe. Rejima Selefî bibe xwedî devlet tabi artêşa xwe serdeke têde jî bigire. Dema statû tê nebe. Girêdayî kî dibe? Wezîrê Berevaniyê dibe. Wezîrê Berevanî maaşê wan dide, çekê wan dide. Belkî bi çi awayî dikare Kurda biparêze? Ne mümkün e? Wê demê dibe yan tê dibî Selefî yan tê kuştin. Ha wê demê devletê ra derfet derdikeve. Dema komkujî çê bû qada navdewletî kane bike ku beş êrişê xwe têxê bak mexdûriyet çawa li ser PKK Başûrê Kurdistanê da baregeh çêkirin artêşa xwe têxe wê Sûriya bi İsraîla levhatê têxe tu berçin. Bigor min proje hebe. Öcalan piyonê vî projeye lê ez tiştek hêvîdarim Amerika İsraîl bi vî projeyê agadarım. Ha eger ne ew ba nazî de ev pêk hatibû. Destpêkê de min bername borê da jî anî ziman. Dema bahara ev ê çêbû ereban. Wê demê ew ê got ku Öcalan du cara hevdîtinê İmraliyê de. Got mîsaqê millî zindî bikin. Mîsaqê millî günceleştirin. Basa mîsaqê millî 1921'da navê Rojavayê Kurdistanê çi ye? Eyaleta Helepê ye.
باشور کردستان جی ایالت موسوله یعنی باشور کردستان روجاوا به ترکیه کنه بدن روزانه کنن و دمه ابروهای اشمه رو مثلا سلیمان شاه او همان دمه دا داوود اولو سال Müslümani Türkiye beni ravarojel havleri drava dikir. Digot Beşar Esad goti am tek avını kurda komkuji bukin men ne istiyor. Beşarji ve bandora. Bazı tesalı Müslüm jibo çağını Türkiye sezara mala khada kir meyvan salı Müslüm got ko am zitatı nakhazı. Türkiye şandı Tehran'e ji got am zitatı nakhazı. Mesela Başır Kürdistan'ı diplomasi çekir. Çavdarya Amerika'da hezen Rojavay Kürdistan'ı sağlı Müslüm jidi navda lahavleri doğu ki mutabakat çekirin, peyman imza kirin. Ev çıdı bu? Eğer İro, ev peymana bicib yana İro statü ev belki serhabunca ev. Bugün hukuka netavay yakbuyi se merç dağıtıncı. Hukuka netava yakbud ve lisar ağay ki organa ki temsili habe temsili hami millet Alawi habe arsi şavi habe amana salim Müslüm imza kir roz adını zıbır ikece ki müdahale kir kıra kir her dişi kıra kir درفتا mazın hebu edemi derbetek mazın bu hin rejima bası deselat bu jid gotun am ağa Suriye Paris'in am Perseki Suriye'ne İro rejim atya ruhandın zardın değil am ağa Suriye'ne am halka temsil dikin halka hukuka nav devleti da abtega tüne halka ki can halki ama rebebeli daha teku tu temsil diki pek sabotakirin bu abiya yani Rojavay Kürdistan'ı tamara ki netev perveri khurt bu 2004 birda te tamare tevgeri hebu ek raperine hebu rejime ne kar bu kontrol bikira rejim Abbasiyo Avrasya Kemalist Türk be hevdura sistema PKK Bakırı Kürdistan'ı Rojavay Kürdistan'ı bizi kirin kıyanet de bizi kirin ha İro konferansa doğu ki gelo dikara bir kharabi ki az bir intiş nabiş باوجه من نپه اوه هایه مظلوم عبدی İlham Ahmet her çıkardı bizim dizi konsept oyuncularına falan hatta İrotu denge ki eşkere bilinekine gel o jitsi de tersin biçi vakile de aynı eğer Amerika Fransa bu kadar Suriye bu avaki federal yani otonom böyle bir khine gel o çırağın ne bizim en büyük proje tıkaz acbuvi ne Hebidarım inşallah her bir devlet Amerika, Fransa, İsrail bakın Fransa hatta salisili Lesser Suriye Lübnan'ı hadi vesayet ya proje ki çe bugün vak sivşersa da se Fransa'da bir Suriye bir vesayet devlet o proje var bizikinin Türkiye ve zalan bepar bemine nemine az bir de İran'ı karım tiştak bejim le av konferansa kolbanda kulu doğu ki hat çekirin az ne zanım Davutoğlu başlar bu Cenab-ı Ravan'ı Başır Kürdistan'ı da konsensüse ki ya anla az mesuliyete kesin adım serha yukarım tespite ki peşin ha benim çıbike jiboku zemine siyaseti jibin dağır ki böyle rızgar kirin debi hammi siyaset van komel reyhistin kesayeti khadi vicdan khadi hasti bir bavadi netevi husumet akha peşkeşi bir hıyaneti bike bebandor bike teşhir bike jibin dağıcı vala bebe ve demi bir devlet era ruberu dibin maruf dikara proje ki peşkeş bike zemin sedime çava sedime mungotya jidder vay komeleki hevkar işbirlikçi Türkiye devleti jidder vay denerim ilo jidder vay PKK'ci ilo sen rojaku ve komisyon hayat işine imraldi gele ki kesin rudaş bedürmet karın bizim benamus nabda profesör hana hukukzan hana endeziyar hana nabe van ne bizim der ki ben televizyona
biraz özalan hatta ne gotun biraz özalan lebende neku devlet cardını peşi ve bir ki her parlamentoy yan şaradeliye kaza ki betas bıkhine debe van berumatana van şahsiyete benamus betin teşkil kirin bu velaki kako velaki çava avan 40 sal husumet akha peşkeşi hammi siyasetmanı kurt kirin ve medya ki kurt ve bandor kirin ve itibar kirin İro medya civaki heye bandor avan şikestiye debe husumet akha kese ku khadi biri bavadiya kurdi khadi hasti kurdi debe husumet akha peşkeşi van hevkar o devlete dagirker o öcalan biker benera jibosi meclis diça İmraliye gelo bu teknoloji iro zira sek bis versiniz hanım nabi zamanı dinsene sek bis yani bu satalit edikarın öcalan kodari biker nerene edikarın meclis kodari biker jibosi diça İmraliye ve misyone bedeni misyona temsilkariye yani imaja terörizme sergadikin bakın temsilkar ama bu temsilkar kurucu önder veli. Korucu önder ha. Bakın temsilkar o bak Lozan'a düyemin kurda bepar değil. İroji o cem küçük ona ev dinle münakaşa dikirin. Dikotin AKP MHP mecbure. Yani Rojava'da devlet şeydi be. Öcalan. Dışarı Öcalan kıra bakın. Abi ya min pari bersiva ev persiyarı direşkir gava düyemine gava yekem 1909 nehanda evi hata bitir. Ama Öcalan derkizin Avrupa'yı. Min bername gidin dacı derine khani zaman devleta Türk ya informal Öcalan dibe norm devlet. Ne norm devleti? Dupel statı bir. İkili devlet. Devlete doğali. Aliyaki illegale yek legale. Nabiye. Akdibe norm. Ne normal? Informal. Derine. Yani dendikeki evet kuyra. Dıkhast Öcalan'la Avrupa'yı bir de beraat kirin. Derkısına Öcalan'la Avrupa'yı. Amerika'sı Suriye derkıst. Bugün subay ki bu kadar dibe hatta ko acı Suriye derketim hatta hanım İmraliye diben kontrola NATO'yu tamam. Ben bersere NATO'yu ki bu ya ki Türk bu. Savaş kalenderi distigotun Nabivi. Nabivi ne savaş kalenderi diyse. Nabivi savaş kalender. Savaş kalender. Alfaba Yunan'da tipa şettine delayı ve serti bikarani. Yani savaş dekondu. Kalender lekera ava dis lekera paş nabaya kalenderi dis savaş kalender bu biz de 3 sala li İzmir'i yürüdünüz ave NATO'yu bu vazifedar NATO'yu bu derkısın Avrupa'yı eğer Öcalan'la Avrupa'yı bata darızandın dağıt beraat kirin serbest verdim Zidder ve Almanya Suudi Zibok ulvan devlete de cinayet yapın digara girsin avi yapın benera taybeti benim İtalya benim Vatikan'ı benera lüver dağıt beraat kirin çela dağıt beraat kirin Ciku çalaki tera kidiye ne var sen akavi çalaki ne kidiye kanun evi derbasına be Aliye'den çek ne girse destek Öcalan ama bazı serbest verdan bugün hukuka nav devleti daha darızandın bu hadi temsili Saddam ne adı bu ruhandın Avrupa serbestti bu Bandoravi berferadi bu dikarı böyle başını Kürdistan'ı tebliği ki mezun şey bakır ha Saddam ne adı ruhandın Amerika bu ruhandına Saddam hani Türkiye khas بدن بلد کنن ایروزی گابا دیامینه لروجاوای کردستانه احتمالا ستاتیه که یا جاردن دخوازن Öcalan serbest بکن temsil kar دبی siyasetmani Kürt evi kul pe alternatife ne hatta ki o beni kvanedin Öcalan İro biyat dijmin bir şahsiyeti Kürt'a hakaret dike debi yudan raytin Seyyid Rıza Şeyh Said Efendi çanda Kürt'a hakaret dike debi çandaki küçük debi zaman evi
زمانه که نه چاله که حال بکی زمانه کرد بگود پیوانا نتوای یک بوی در روز هشتمین نهاتیه دستشان کرد اینو باشور کردستان یونیورسیته هنه یونیورسیته باشور کردستان به ستاندارد ناف دولتی مفقد مفردات زمان کرد چاله که زمان کرد زمان ناف زمان این دو اروپای دا زمان سیوانه یعنی اقواس مروکی به ملت خواهد دجمن به ابیا وای کینه که دجمناتی که اتنی که سیاستوان کرد اگر برای خواهد ندن بی پروژه های جانانو ورسونی بی لگال ندن نکارون alternatیف چه بکن پارتیا دمی و پارتیا پیش دمی 1909 نهم چوبا به دست ای جانانو دولت ها کور حاطنه دام بزندن اختوری وی به سر قبول آوان هاتیه تا این کرد نه تابانه وان قدر وان بچوک زی نتیده یعنی ربابری وان از سرکه همید بین باندوراوی دا هاتیه دام بزندن 28 سباتا 2024 بود یه جلان 8 خال او دکلاراسیون پیشکش کرد هنه که سیاست مدار امد بشین کو یه جلان خیانت وی دمه کرد او دکلاراسیون 8 خالا نه که کو او نینه چرا نینه من دو برنامه بوری دا ifade وی روای وکر باورم امضا وی لبنی بو 1909 نهادا لإمرالی سابزی تلات شال volkan vural da ifade dedi او 8 خالانه دور دا daha bu hücgeli peşkeştike dibezaj kurdara statü ne avcaya من شاسی کریه من رخصتنه که تندره وابا کریه از تجاری دولت را ندشمن بومه دبی دم حاتمه گرتنجی من آلا ترک ماس کریه ده سر سری خواه نیت خواه اثبات کریه باشه گلو اب asıl hukuk bürosu legal parti peşavi keze ke devlete tır bu çe abi itirafnama özalan ve şartır hatta bir hafta sabata 2025 bu çe ve şartır ha bu özalan mı kardanin parti aviya legal çekir bu ne de khasın itiraf çiçavi buna millet eşkere mesela hava kubara serbestiye de bir ifade bir nevisan Ak hat serime hem de zanı çat serime. Azna khasım libra zeda diriş bikin. Dengeme hat temizlandın. 26 sal şu var. Bu özalan vidan gotini. Eğer ve demi ev ifada bela bibya bide hazara zaro ki kur ne düşünçi. Akwasa zayat çe ne bu? Benere piştevan akhaftine davin be hazana kes zeden parti PKK vakatiyana. Doze sen hamira peyam dişine. Levolun dikazın. Demen mefham ne dikir? Mesela çer dikir. Ha devlet işi bu ev ya ben şart. Ha bu evi kako bir hıyaneti. Bir de nasandın. Nas bikin. Bir de nasandın. Zemin zidagirkeriye rızgar bikin. Zidagirkeriye siyasi. Ne leşkeri? Ziya PKK. PKK devlet. Sen PKK Kürdistan'ı da bandora khat domine. Demen huya nas bikin. Bir devlet era bila hem girtin çelike. بلا دمزی چک برده جنوب را ارگانیزه ببه لیل عالی دولت ببه کرسی خطا خداینه خطا کردواری خطا ترکیتی ببی آوای دست به سیاست بکن او به سیاست مانه کن ای وقت مجی نامشه از بخواجی نکارم بکن من دم شهر سار دا تشبیه سیاستی کلیه از بخواستم جی نکارم چالکی خواهی پراتیکی کنترل بکن ببی اختور نو به پارادیگما که نو سناریو که سیاست یا نو مداخله پیواژه بکن اب زمینجی از باورم روز به روز هیا بیل به بیل زمان شارد بن دبی سرمایه خواه پیک بینه جهاز ناو ایراتیمه بینه ای وقت ماشی اگر پیوست بیا شیورمندی هم دکارم ببینالی کن لی دبی اب گرسن اب هایی کسی در وای خواه نیله چقاس sınıf parti rehistin komel aşir cemaati dini juda demek navda cibigin vak sivana ki lisan bekin bize kongre ki saz bikin
ارگانه که تمثیله دناب خدا زیرین چقدر جدا جدا بند پارتی نگیشن هرچی جهمی پارتیا ریخستنا aşiret ola pekati dve organa ki temsili böyle damezlandı. Ab organa temsili ji imaja terörizmi dürkhisti bu god pivane nav devleti bu god rasyonel demokrasi bu god modeli devleti per milleti برنامه کی آماده بکشه کو لیلن آمد بیواری ده به کرم کرد اصلا زور سپاس پرساد دیاز بزم شخوا و گوت از نخوازم جاردی و دوباره بکن هم هر سر بله بله راست هم هر سر مشارکه دی و هناك سر یکیتیا کردان بسکن و اوجی گوت دیسا ام پچه دی سر سکن جبرکو براستی مشارکه پر گرینگه یکیتیا نتویل دورا همانان وکی زمان دیروک چاند ولد آل کون شوپی و عادتان تشکل دان اما زانن نفشا کود سال 1900 ام بجن و 68 از بجن هین ناودا بون باشه 1964 اوجی نفشا مبون ام ناودا بون و دا بجن هم ده هندره دا همجی او رخصن دیجی خواه دا جوان کرد بچه دجمناتی هاوجی هنگاه کرن برکو هم خورد بون همیشه خورد بون او سیاست که شاشه بود راستی لبالی پککی عریش همیان کر و او پروژه که دولتی بود هنگاجی تبگر شهر پسیکولوژیک بود شهر پسیکولوژیک من فکر کنم دبی خصوصیت که آجان هایه جدر بای خواه هر کسی با آجان توان بارده کرد پککی ببی آوای خواه بشارت یعنی همه ریخستن هفکار آجان توان بار کرد هفکاری خواه آجانتی خواه بشارت این روزی و مهب آکپی را هفکاره جاردن مهب آکپیلیتی توان بارده کرد تانه ولو جاو نیردین دمر تاش جدر بای خواه را جیرا دوی پای میتینه کروه جالان دوی میت هزه که نتویه جیرا داربه چه کربون من هستن کرد دیجا مبوی آتوان بارده یعنی دوی کسل و نام من نتا کمه من سره تا ببی آوای خواه بشارتن کاموفله کرد پک اگر رخصتنه که آجانه هر کسی با آجانتی توان بارده کرد سپاس بله براستی و دمه توگرن بلی پککی شونا کو ببین یک اوانجی که او شری هاو کرن بچه که همو وان کومن سیاسی و شاشی کرن لبلی راستی او بکو جارینان او سر شاشیان رخصتن خواهین سیاسی بیدنگ من هندک جی که والحاصل و بیدنگی آخوا و رخصتن خواه ترکاندن چون و ایرو رخصتن و شخصیت هنه که براستی هیچ شاشی خواهی بریج دپارزن کرد چوا دکارن بیر رخنکرن خواهی لسر وان شاشیان بری یکیتی به دست بخن بشکره که یکیتی نوبرا کردان دا به خزایی و براستی شک تکل هاوجی بویا او دولتی و پیکی او کرنه براستی دوی کرد خواهی خواه خلاص بکتن خواهش خلاص نکه براستی یکیتی چی ناچه به گله کرد یکیتی سیاسی یعنی هری مزن باکورا کردستان دا 100 سالا بیستان دا هاتن دامزراندن دیجی دولتا ترک دولتا داگرکر سری هلدان هم بجن کومالا و تحالیا و کردستان و استانبول 1918 دا دیسا و هاتوی دامزراندن دیسا پارتین نقانونی پشته و کردستان کمیته و سرخبونا کردستان یعنی تفگر آزادی هم بجن هلا میرالای خالد بگ جبری 1921 ارز رومی هاتوی دامزراندن دیسا پارتیا هم بجن خویبون 1926 لبنان هات دامزراندن بله پارتین کردی کود سال 1964 دا هاتوی دامزراندن و براستی اوان نکارین ببین یکیتیا خواه چیکن صدم میجی هنه واجی گوت امجزانا یکیتیا چنه دیسا درفت اونجی هبون دیسا و هم بجن سیاست و ترکیه یا ترکیه سپی هم بجن چون وکان بجن و
معرف سپی امبیجن آفریقا باشور هبون ترکیه سپی ل 100 سال و لزخت آسیمیلاسیون و کمکوژی دیجی کردان جه پارتی نتا پرست و نجات پرست و کوکو گل سپی آفریقا باشور و نجدایه ترکیه سپی مینوانن میناکی پارتیا گل او کباری یعنی جهپل آرمان جا دمک درج بری پارتیا نتوی آفریقا یا پارتیا نازی یا هیتلر حتی دامازراندن جبوان مینا خیبی یعنی بوان مدلک بو ترکیه سپی دیگل هن خیانکارن کرد و باکورا کردستان دیجی کرد و کرد تاو دیگرن لهر جوره ظلم کمکوژی آسیمیلاسیون امجن قمپلو دروان مجول دبن او کرد نوانکین او جی دم پارتینا پگکن ام جوان زانن هن کرد به و دزانن باور جی ناکن کرد هنده کرد دیجی باور ناکن باوریا وان دیکن باوریا مل خیانت و دکن یعنی او جی تشکه بر بال کشه باکورا کردستان جواته که کرد مازن کرد هیا کرد راستی به هیا هرچند خیانتی هبه هرچند برخستم جبه بس کره که سرخبونا کردستان دیگه دوه او ام رزیل هاو بگیرن ببین یکی و سرکاتیا کرد پیش بخن کرد جبر هاو براستی دوه سری خواه طاوینن یعنی نه کرد خیانت کاره کرد دی سری خواه طاوینن رزاری بو هاو ببینن آنجی که نه رهبریه که و نه هزه که آلترناتیو براستی نه در کفته هوله نه که عمر از خارم به و پرسیم ده باکورا کردستان والاییه که مزن هیاموید زانه براستی جبرویه که دما دست پیکرین هن حولدان سیاسی جبون سازی کرن کنگره نتوی یا کردستان هیه یعنی امتکاره وی بچه که یعنی شرط و مرجانه و تونه ام بسکن سر به این چید بیجین کرم که نه بنره بری 2 روزه اوده که تویته دا نخواش هبو اولا که ها پسپور بود تشتا گفت اب 100 چند ساله سیستم کمالیزم تیکه دیل گرتیه گفت همی درفت ایوی کد کریه گو لتیجه کمالیزم تا اوه که چه نبو گو پرو تو تیپ اخوال کردستان جی آبا کرن کمالیستا گو کردا گو روشنبیر کرد لکولنر کرد سیاستمان کرد ویرک بون ماسکه کمالیزم اخواه قستن زانه او راسته یعنی از بیا باش بیجم اب سیستم پکه که جی ای رو شنده نگاره بمشه زبو که خط دیار بو ماسکه کرد پتانسیل هیه دما که پتانسیل هیه تشابون پیل به پیل هیه تچاو آنی زمان تصفیه کده پیخستن دبی بگور سوسیولوژی با هر جدر باش سوسیولوژی اگر پروژه هبن پروژه توتالیترن ده داوید آخوبت تمام دبا وک صدام بشر اسد وک شاه ایرانی وک کمالیزم سیز در باش سوسیولوژی زوره تندام مثلا بگور سوسیولوژی ملت کرجی سوسیولوژی یک دولمنده به 1000 سالان دیرو که خواهیه چند خواهیه زمان خواهیه موزیک خواهیه هنر خواهیه دواره اوه یعنی چه بیشم واره موزیک دا واره گاسترونومی دا نزانم دواره اوه هنر دستا دا کلتور که گله که پیشتایه اگر بگور بی سوسیولوژی ریخستن بهتن آماده کرد اون باور بکن الوشاندن اوی نممکنه یک اوی که تباس که ریخستن سیاستوانه که دیکمه ناف رفلکس نگاتیف اوی دما نیرخو پیوانه دما شهر سارتنه بنره بیاوی ریخستن توالی دست بکا 100 سال 20 سال تین دامزاندن تشتکی ها نافانداتنه جدا دین هنه مذهب هنه بله
زندگی فلسفی هنه سعید عبدالقادر سروک شورا دولت یا علماء یا لکلک اوی کی یا علیشان درسمه یا قیصر نوری یا حیدر بگه بدرخانی چی؟ بدرخانی نمادابی بابان نمادابی بدرخانی هنه بابا زاده هنه علوی هنه سنی هنه قوشگیری درسمه افزوداتی تنه یک خوی بن دا بیتر میری یا بدرخانی هنه تنه نتب اساسی گرد نتب تیگه اکی هموژن نینه تیگه اکی هتروژنه زی فلسفه جدا جدا زی سنف جدا جدا زی نرخ و پیمان جدا جدا پیکته دبی که نتب شمسیه به پروژه etniki, proje mezhebi, proje sınıfı eğer marif bıxa peşya proje neter avya rola sabotajı edilirse. Yani çan mehazan asadu haştiyan mekir ve خلطی شو بله بله یعنی پروژه ایدئولوژیک ممکنه دبی هبن دولمندیه یعنی تو مافی کارکر دخوازی مافی گندیا دخوازی مافی برجوها دخوازی مافی علویه دخوازی مافی جنا دخوازی مافی سنیا دخوازی آجمان پروژه یکی تو بخی پیشیا تبگره ملی تو دبی سابوتاج کار تبگره ملی دربه دخواه امانا پشت آزادی ملت کمن روشه بید لما کو ملت بود اصلاتا بازرگانی پیرا چیده با سنف چیده بین نرین جدا جدا چیده بین مدرنیزم دست پیدی که جبو دستلاتاری پروژه آماده کرین اب یا به تشویق داگیر کرا مخابن اب سال 8 شوبا که جناب تبگر کرد مثلا به تایبتی جه او رخصین اسلامیست بنه را ایرو از دیاربکر که محله گریم او لبها نویسانده نه به Türkiye İslam dininde muhalefet anlayışı. Kılığı din de opozisyon tene. Kızagoni din ilahi ne? Yok şirikçe ne be? Değil şirik de be. Din kısına fergali siyaseti de ne bidat khazın bu kadar bercemendiye koy opozisyon. Hem din zarar dedin din hem din kırab dikin. Yani hem tebger milli kırab dikin. Bu evi Avrafanası İslamist. Ama Diyarbakır bana benet Marksizm okulu dibistan Marksizmi betke tavsiye ham la Ahmedi. Gel uyuyor dünya ki deri ya tederi tene. LGBT خودی اون انسانن لگبتی مافی اون وقت مافی میروبا دبی وارم پاراستن لطو نکاری پروژه کی تشویق خوی چه بکی ناب آمده دا کمالا بکی ناب مردنک باتمانه دا کمال وان بکی تشویق بکی امانه دینامیکی کل خراب که ها ایرش دم هات سرمان بپارسن گوتیاوا دموکراسیه مافی اون کسایتی بکن حقوقه دبی واکبی بپارستن لی تدام تشویق بکی دبت تشتگدن لمتروپول ترکیه چه ناکن کردستان دا چیزکن مافی جنا مافی میرومان نایدور خستن دناف چرچبه مافی میرومان دا جدر وای جدایی فیزیونومیک همه مافی میرو جنا بلا وای کف لدام تو جواب خطینی تبگر جنا آزاد ساز بکی از تبگر میری آزاد ساز بکم به چه دبا هم نباب داشتن بکی yani ben pek Afganistan milli beten xelal kirin. Bu bir partiya demi bir çevirmendiya provokatör Türkiye bak Yalçın Küçük Miri Belli Doğu Perinçek Besi Sarısı ne yapayım dedim. Ertuğrul Kürkçü bir teşvik bana dinamik Kürdan tekrar kirin. Ertuğrul Kürkçü İlhamını bir savıkant. Peper apu avcıdı be yani bak Metin. Kekot var ya entelektüeliye da Ertuğrul Sedkası Abdullah Öcalan Kurte. Hun bavar dikin Öcalan. Ertuğrul Kürkçü Öcalan bavar be. Ne bu kartine? Psikoloji çevirmende serviye. Provokatörü. Deme bana jibetin. Ders nişan kırın. Sınav tevgera kurt betin Türkistan. Referansı ideolojik. Dini mezhebi. Sınav tevgera milli de tınave. Ve hemen demede. Jahami dini mezhebe racı rezme girsin. Sino devan cevap cüda ne? İrol başını Kürdistan'ı medrese hene. Khadi medrese müdahale siyaseti nakin. Hizmeta kalemperi, rebaperi de domine. Lütfi ki hısına naf, hısına siyasi pek ucubatı berdi naf.
کلیسا جی هنه زیناگوگ هیا جامع هنه کس ما به کسی بمپی نکه اویا دما ملیتی کردستان دا جیوسا بو گنده کرده دا هم جامع هبو هم کلیسا هبو هم زیناگوگ هبون برای 200 ساله این روزی باشیر کردستان جاردن هیا خصومت آقا پیشکش عبدو ناکن کینگ آکو دستلاتاری کرد وان دا بیا تبله هبی چه بیا خصومت پیشکش عبدو کرنه جبوی بیت به من رافرانس اسلام سیاسی جناب ملت کرد بیتون خستون رافرانس ایدئولوژیک دبستان مارکسیزم نظام به سربلدایی جنان hani tevger jene nazat jene çan zahat edin tül xısın yak jemon kurdi nizane içine dibistani kurdi ben akın çera jena feri kurdi nakın na jedur bixin jiboy ve kako tabi ha siyaset medarı il oy mecbur çıko tabi kadri nü abin aktör nü abin jibo am mukhaji xıslabi am kase tamaşa resarın am bir refleksi dominant tevdigerin am bu xazın ne karın salaki xay pratiki kontrol bikin jibo ve az hevidarım ku geleki civanı Kürt la Avrupa la Amerika ve ta buna akademisyen avan duvarı teoriye da var siyaset damazı cima peştatırın az hevi dikin ku zu başları pevajı bugün tevgerekini saz bikin spas زور سپاس سپاس ولی بیامن پیمانا کش پیسوت 1916 هان دیسا لوزان 1923 هان داده پارچه کرنا کردستان میساگر کرنا بردوانی قلوزانیزشان و دا کار ساعته که مزم بو کردستانه باشه ده انجام ها بلند بونه تکشن طبیعه باکورا کردستانه و پشت 1964 آندا پککه یکوش عالی دولت ترک و ده 1968 آندا هاتا دامزراندن و اوجی که را کاراسته که هری مزن یا 100 سالا 20 و 21 آندا بو کردن دوی کد و بزانن و قبول که پککه و اجالان حول دادن کج پلانا متینگرین ترک آج بو تنکرنا کرد و کردستان خملینن خوشک بکن و هم بجن چان وجه گوتی کردستان کمالیزم ما کردستانش که آوا کرن براستی و کرسته که پر مزنه و نهایی بردوان که بردوان بیکد او دست وی نابد دولت تر لی از وید بیجم حودان دولت ترکیه داویه جلان پککه و دیجی کردان بکارتینن اول حولدانه که داویه پشت هنگا افلاسه خلاص بود ایدی حتی چند سالان که 5-10 چند سالان دوی بکار بینن ایدی افلاس که خود یا داویه یادی تونه ایدی تونه یادی دوی کرد و اثبات بکید که نها همه پارتی کردان و رخصن کردان و شخصیت کردان اثبات بکن که جالان نونر کردان نینه او بیت اثبات کرن هکه او اثبات نکن تشبه نونر آخرا داخوت و بجمع تشتاک نوید چه تشی نویدن و کرد شخوا هاشا حضوره بجه پیچه ترکان یه ترکمانانه بجه کرد تنش خوا زمان وانی تن تشتاکی تنه بجه تن دوی کرد و اثبات بکن او ننونره مایه هر نتبه که خودی مافه چورنوسه به وی آوای دا مافه گلی کرجی جهه که دولت خواه یا نتبه آوا بکرده لبره جبو بدست خستنا و مافی دوی گلی کرد رخستن کریبه او رخستن دکاره به آوای که جور بجو وره کرن براسی چانواجی گوتی اوجی که کار جوانانه کار نفشان نوت کاره امتشت کارن آده کاری وان بکن بیجنوان امت کارن گلوانجی که ببین لدوه او دست خواب بدنه بنو گور دا بنو برد او بره راکن بس که که حریم از این ایرو که کرد به رو به یکیتی و رخصن براستی بروی که دوه کرد
قوره که نتوی یا کرد آوا بکد یعنی ام دجن او قوره جی دبتن و تشتگی دبتن پارتی دبتن یعنی کرد شوا دکاری و آوا بکد براستی سرویجی که ام راستی برنامه مجی دیسا اپیچو ام دخوازم دیسا که عمر جارادی پرس بکم داویا برنامه ام چه دخوازم بیجن که مرو کرم که یا داوی بنده نتنی ترکیه اکادمیسیانه که ترک بری 20 سالا سلیمان دمیرال و دمیر سر کماره جه راپور دخوازه راپور بشکشت که از باید لفت بدکم بیا آگاهی من جه هیه دوی راپور تچه بود دوی حتی روزلات ناوراست دولت که کرد چه نبه آرامی سقمگری چه نبه خراد دوی سلیمان دمیرال دوی تنه لباکوری عراق یان لبت دوی نه جه کرد لیدشی سلیمان دمیرال بخیر در تابی جه یونیورسیتی دور دخینه اینجی کار نادنه نه بره من از نخوازم زیده بیا بکم آنا ایرو صدمه خریز روزلات ناوراست تو نبونه دولت کردستانه 7 میلیون روزلات ناوراست دیجی لسر سرکانی اوینه گاز پترول اوینه حتی نبود دولت سبه دولت هگمونجی ویا فتدن دولت حرامی فتدن ترکیه که پیواشوها کی تنگ سار لسر özalان پروژه چه نبود لسر özalان از بار بی بیدو دا اشکره دکم پروژه لسر özalان دیگر لاهایی اب پروژه هم باور دکن لسر ماسه دولت زلهز نبه هم باور دکن سیاه موساد آیا وانجه تنبه özalان بیای ترکیه اب کم کجی چه بیا بله دبه دولت بارساق خواه روبیه خواه پاکش بکن اوه کوفی پروژه آماده کرنه پریوان نل حیاتنه ایکو هی tabi özellikle bedariz yine kapakış bike mesela Kürt bu modeli devletin per milleti bu rasyonel demokrasi ve çareser kirin ve gidin çareseri nine tekçuna devlete Türkiye'si tabi da tekçuna üyesi yani bir Türkiye ve kaybet yani bir de vendakirin vendaki abi ya ne politikaya bana eğer serkepti var siz sale serkepti bu sosyoloji kabul nake. Ne راست. سپاس. بیا بیم هم دخواستم برنامه کردن دا لسر کنگره نتوی ندن اخوابینم زمان پاری درش زمان. راستی مجاره که گرینگه دوی که هم سروی تنی جاره که باقیون کرد چه دکارم بکن یعنی پیش روژا کردان دا اوا مجاره که گرینگه دوی کرد سروی باقیون و ببین یک و تشتگی بچیکن کردستان و والاییه که پر نباشه پتانسیل هیا و والاییه هیا و کرد نکارم بیشه چو داره ایرو پیگه نو پککی نو دمه داجه هزاران و یه باوری وان بو هش کردستانی هنه لجه وان ادرس وان تونه بچن تونه دوی ادرس هبت راست ناستامه هبت yani cidden var bir sınıfa kar ve hammi potansiyel Kürdistan'ı tedavisi gerek yok. Kongrede. راست ولی هم سپاسی ها میوان خواه هجا و عمر و تکن و برامان خواه هجا و گرانبوها و تماشاوان ما ورا پروکر همه دو برنامه که دیسا بانگه و بکن و زور سپاس و کک عمر عزیز سپاس دیکم جوارات سلام بسید که سپاسی خواه پیشکش دیکم سرکفتن دخواست زور سپاس بله تماشاوان هجا و برنامه همه و لسر جبو گل کرد باهورا کردستان آلترناتیف پیوسته آنا لبه قدیا و همه برنامه خواهش بردوام بکن همه گل اکادمیسین کرد و گل سیاست مدار کرد و روشنبیر کرد همه سروی برنامه دیز همه دیسا باقی راستی و بنا خوشی دا ببینن و زور سپاس بو گهداریا و بخاطری و